in s čim navdihuje Dunaj? Nikjer drugje ni bilo toliko klasičnih glasbenikov, toliko plesov, toliko muzejev na enem kupu, mode, pa toliko ustvarjalnih in pa brihtnih ljudi. Ja, kaj pa je na Dunaju, kar mogoče ne ve vsak? Dajmo raziskati. Tja smo poslali Lili, Tjašo in Sašo, ekipo Classy and Sassy, ki nam bojo pomagali spoznati največje mesto Avstrije. Čau, mi smo Tjaša, Saša in Lili iz ekipe Classy and Sassy. Danes smo tukaj, da vam razkažemo Dunaj. Da pa bo vse še bolj zanimiv, nam je ekipa neki pripravila izzive, katerih se bomo zdaj lotile. Vsaka iz ekipe bo naredila 3 challenge. En bo pa skupen. No pa začnimo. Dunaju so v preteklosti vladali cesarji, monarhi in predsedniki, danes pa je glavni Kurz. Da pa vidimo, kako bojo Dunaju zavladale naše 3 punce, smo jim pripravili par challengev, ki nam bojo pomagali spoznati Dunaj še od bliže. Neki subscriberi. Prepričaj neznanca, da se subscribe na neki kanal. Dej ti, kaj znaš nejuž? Ok, bom kar jaz naredila. Hello, do you speak English? No? And I just need someone to subscribe on this channel. You don't have internet here? Okay, thank you. Vsi mislijo, da nekaj prodajam. You speak English? No, don't have internet here? No. Hi, do you have a minute? Yeah, what do you need? I have a challenge and I have to do it here now. What? On YouTube, neki. You just subscribe. Neki? Yeah, sure. Neki, yes. Oh, you're welcome. Thank you. Kako je prijazen. Vse je. Punce so ful skolirane, ker vse challenge so pripravljene narediti, tako da super. Ampak Google Maps se morajo pa malo naučiti uporabljati. No, tam jih pa... Dunajski valček. Najdi soplesalca, ki zapleše na Dunajski valček pred Dunajsko opero. Saša, to už ti. Saša. Do you speak English? No. No, okay. I'm from Slovenia and I have a challenge to dance with a stranger. No? Oh, your dance, do you know, Wiener Walze tanzen? No. Please. I have to dance Wiener Walze. Okay. I am not from here. It's not a problem. Okay, No, okay. no. Wiener Walze, do you know? No. No problem. I will teach you. Then we go this and together. And I'll go circle. Everybody are staring. Over. Thank you very much. It's okay. Ni pa Dunaj navdihnil le klasičnih glasbenikov in filmarjev. A veš, da so bili tukaj poleg rogljičkov izumljeni tudi pes bomboni? Pes challenge. V trgovini kupite 4 okuse pes bombonov. Vsak okus stresite v svoj kozarec, nanj razvidno zapišite okus. Ena iz ekipe si zaveže oči. Naloga. Poizkuševalka mora ugotoviti 10 zaporednih pravilnih okusov, preden zmanjka bombonov. No, bom še tega jaz. Ja. Češnja. Limona. Pomaranča. Limona. Pomaranča. Ta je pa jagoda. Pomaranča. Jagoda. Spet jagoda. Pomaranča. Češnja. Evo pa še zadnji. Češnja. Kam je vroče. Dunajski Slovenci. Dunajčana pripravi do tega, da tekoče izgovori težek slovenski stavek. Stavek posnami s telefonom. Pešči sčistite cestišče. Vsi fanti imajo punce, tako da tudi dvomim, da bo šel nobene tarče. Hello, I'm from Slovenia and I have a challenge. Would you please help me? A tega lahko? No, ok, pa ne smem, hvala. Čau. It goes, pešci, li se id? Pešči. Čistite Čistite
Cestišče. The last one. Cestišče. Cestišče. Can I please record you? I have to make a video when someone says it. All right. Okay. Yeah, why not? Cesti, Yes? čistite. Cestišče. Yes. Okay, thank you. Bye bye. Pač dobiti enega, ki bo ponovil ta stavek z menoj, je bil ful težko, zaradi tega, ker vsi so gledali ful zadrti in ni bilo nobenih mladih in pa še kako ga dobim, nima časa, tako da hvala Bogu, da sem pač enega simpatičnega fanta ujela. Karikaturist pred Štefansdomu prepriča eno osebo, da jo narišeš kot karikaturo. Potrebščine najdeš v trgovini. Ok, torej, jaz mislim, da si najbolj usposobljena za risanje. A ja, tudi za risanje? Jo, jaz ne vem, če bom lahko naredila tale challenge, ker res ne znam risati, ampak bomo videli. Have you got a minute? Yeah. I have a challenge. I have draw someone in 1 minute. No, you just be still. Yeah, in 1 minute. Wow, that's not bad done. You have some talent. Bye. V redu, boljš, kot sem pričakovala. Hans ali Johan. Na ulici najdi osebo, ki je ime Hans ali Johan. Saša, mislim, da se ti najbolj dereš. Aha. Evo, Saša. Hans! Hans! Johan! 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 Naberimo ni ime Hans ali pa Johan. Are you Hans or Johan? Is your name okay? Is your name Hans or Johan? I need someone whose name is Hans or Johan. Is your name Hans or Johan? No, okay. Is your name Hans or Johan? No. Johan, no, okay. Sorry. Thank you. Is someone here Hans or Johan? Name? No. Are you Hans? No, I'm Johan. Really? Yes. Can I take a picture with you? Of course. It's no problem. Is Johan. Ta challenge je bil eden izmed težjih, ker sem mislila, da bom malo prej našla Hans ali pa Johana. Ko omenjamo Dunaj, ne moramo pozabiti na ogromne šnicle. In zdaj je čas za... Šnicl challenge. Pripravite nam 30-sekundni recept in kuharsko oddajo, kako narediti dunajski šnicel. Sestavine najdete v trgovini. Ako se jaz javim, ker mislim, da sem najboljša kuharica. Živjo, jaz sem Lili in to je šnicl challenge. Za šnicle rabimo jajca, ščepec soli, drobtine, moko, malo oljčka, pa seveda še šnicl. Šnicl ponovadi stolčemo s kladivom, ampak ker smo s potrebščinami omejeni, ga bom danes vsej približno probala stolč s kozarcem. No, pa malo posolimo. Najprej ga damo v moko. Naslednji korak je, da ga damo v jajce. In za na konec ga damo še v drobtine. Tule je pa naš Dunajec. Evo, olje cvrči in kar dajmo noter našega Dunajca. Pečemo, dokler ni zlato rjave barve. Evo ga našega Dunajca. Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Pojdi do neznanca in mu povej vic v nemščini. Vice govoriš, dokler se nekdo ne zasmeje. Gremo kare papire. Dej, Tjaša, ti znaš nemški. Dunaj je res čist hud, v centru ima ful enih starih zgradb, ki so res čist hude. Tlele ima pa tudi take grafite in je bolj underground scena. Hello, do you have a minute? Hear a free joke? Okay, why not? Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr und Doktor, ja, das ist doch sehr gut. Patient, aber ich stehe erst um 7:30 auf. Okay. Is it funny? It's quite funny, yeah. Can I say louder? No, sorry. Polizist zahe papire und Fahrer Schere. Avstrijci niso lih za fore, ampak skupnimi močninami jih je pa ratal nasmejati. Prater. V pratru si priigraj najmanj 30 cm veliko igračo. A grem jaz lahko. Trenutno hodimo ob Donavi in zdaj se odpravljamo v Prater, da bomo naredili še 9. challenge. Za vse tiste, ki ne veste, Prater je dunajski zabaviščni park. No pa da vidimo naš challenge.
Ok, te igre s pikadom zihar ne bom šla, streljala tudi ne bom, tako da maybe košarka. Gremo probat. Ja, snake. Ja. Saj je 30. Thank you. Evo, jaz mislim, da je tule 30, tako da mislim, da bo v redu. Tule mi je čist ratal. Zadnji challenge je pa Zahar torta. Ekipa naj v 5 minutah poje celo originalno Zahar torto iz hotela Zahar v velikosti Grozd 2, torej 1,4 kg. Po mojem torte v 5 minutah ne bojo pojedle, ker so pač prvo kot prvo, ne vem, malo so mehne punce, ne? Ja, kaj veš, koliko so lačne? To pa je tudi res, ja. Jaz bolj pojem, če sem lačna. Jaz pojem, če sem nervozen. No, ampak to je zadnji challenge, tako da res upam, da jim rata vse narediti. Evo, tukaj za nami se nahaja hotel Zahar in v tem hotelu se dobi prava Zahar torta. No pa jejmo zdaj tole. Zahar so v 5 minutah. 4 minute! Še 3 minute! Še 2 minuti! Še 1 minuta! 9, 8, 7, 6, 2, 1. Srečno novo leto! Punce so upravile vse challenge, zato bravo, bravo, bravo. Povejte mi, kako ste se imeli na Dunaju? Super! Sam Zahar se zih več ne bomo jedle. A je bila dobra? Ne. Mi smo ekipa Klesi in Cesi. Pa ne pozabite 23. decembra glasovati za nas na neki Instagramu. Pa lajkite tale video, pa subscribite na neki kanal. Čau!